Shun Ruth. Ruth capítulo 1. Machatik ayuun Elimelech bahtik tamoam. Tek alal 20 bil Israelitik yun te juesetik, hichurail tal bayal vinal taskinal Israel. Aitulwinik talum Belén, taskinal Judá, Elimelech bil, te banainuk taskinal Moab, taskah te vinale. Layik bael yinam te Noemis bil, sok chebs nishnab, malon sok kelion. Spisilik yahwal Efrata, hanish telum Belén, kotik ta Moab, teinainik a. Haugmeto, lahte Elimelech, tesmamlal Noemi, hashanish ahil sok te cheb yalatake. Tapatil lasta yinamik, halayikik te Moab ansetik, te tule Orfas bil, te yane Ruth bil. Lahuneb habil tapatil, lahik bael te malon, sok te kelion. Hich hilik me ba ansetik sok te Noemi, mayukish hilel yalatak sok mayukish mamlal. Noemi sok Ruth suhtik ta Belén. Te Noemi la ya estohol te mayukish vinal tas lumal, te nabotish yobolil sbaik yu un Dios, akbotikish lex veelik. Hichun las nopte ya suht bael tas kinal Judá, hichlok bael te a te banti nainem sok chebal te yalibe. Haukmeto la yalbei tabesh chebal te yalibe. Baanik suhtanik bael tas na te ameike, yamesh kushtayesh te kahvaltik, hichbiti la kushtayik te anima a mamlalik, sok nish te biti la kushtayonik te hone. Hamea yak shnuhpineshan, tubil meyash koesh yuun shi te Noemi. Te Noemi las buhtilai bael, haukmeto, tulang opohik yuun, hachik ta okel, hichlayalik. Masuhtodik bael, yahuintikat bael ta lumal shik. Te Noemi la yalbeshan, suhtanik bael ansetik. Bistuk ya hoinonik bael, yumbal yashtal shankal kalk beyesh amamlalinik. Banik hiche, suhtanik bael ta naik. Te bitil me elonishe, mayukish ta kotan te yash cha nuhbinon shane. Manchuk me yakal, yash nuhbinon yotik ta akubal, te meshone. Te kotan yakuk shtal shan bayel kalatak. Yanibal amalik a hatok alal yash nuhbinik, te yash nuhbine soke. Hanashbal mash nuhbine shuun, tas kahnash kushul avotanik, tas maliel te hichuke. Mahichuk, ansetik, melel te kahvaltik, la yak monk ashuk vokol. Haukmeto, kashem tomeshan hichiash kash vokol, te meyakil beyesh avokolik te haeshe. Shi te Noemi. Cha hachikshan ta ok el yuun. Hichun te Orfa, las kopon hilel sok las butzi te yalip mele. Bahtas lumal. Yan te Ruth, las hoin hilel stukel. Hichun te Noemi la yalbei te Ruth. Bahtmeish tas lumal te ahoita ansil, sok tas tohol te diosetik yune, ban me uug, shi te Noemi. Haugmeto la sak te Ruth. Mashabalbon te yakikitayat, te yapiteson bael. Te bayash ba te haate, te nishmeyash bon a. Tabayash nainat, te meyash nainon a. Te alumale hameh lumal yashkot uuk. Te Dios aune, hanishme Dios kuun yashkot. Te bayash laha te haate, te nishme yash lahon a. Te meyak ankich mukel a. Te kahvaltik ak ayakbon tulan castigo, te meyak kikitayat hilele. Te me mahauk tas kah lahel, te yak kikitay bahtik yune, shi te Ruth. La yilte Noemi te snopoh talek te yashoin baile. Hichmayuk bila yalbeyish. Hichachik ta beel shchebalik, kotik alal ta Belén. Kalal kotikish ta Belén, bayal kopohyotanik te lume. Ay ansetik la yalbeis baik. Mabal hauk Noemi, shik yuun. Te Noemi las hak. Masha abalbonikish Noemi. Yuun mat ubilukish kinal yakai. Halek akbonikish bilin Mara. Melel te Dios te spisil yashuyune. La yakbon chaubu kotan suht el tel yuun melotan. Tzakalon kalalok on bael, haukmeto, tukelshanish petoh kap suht el tel.
Yun hich las canyotan te kahvaltike, hichun mamesha avalbonikshan Noemi, melel te kahvaltik te spisilia shuyune, las pihteson tayotan, sok la yakbon bayal vokol shi te Noemi. Awai bitil suhtel ta Moab te Noemi, hulik ta Belen sok Rut, te yalib te Moab ants tukele. Kalal hulik ta Belen, yora elishta set el ochel sid a te cebada. Rut capítulo 2. Rutas kinal Boaz. Te Elimelech te animas mamlal Noemi, ay hermano, Boaz biil, buen kule a sok ichbil tamuk yun teslumale. Te Rut la yalbei te Noemi, ak avon vael tabanti yakalik ta set el cebada, yash wakil te me aymach ayash kustayone, te me yayak bon tam taba yakal ta hilel yun te machatik ya setik lok el te cebada shi, baan hiche shi te yalib mele. Bah te Rut, kote a taba yakta set el cebada, hashtas tamel te bay hileme, haukmeto, teik o tabay skinal Boaz te hermanos basok te anima Elimelech. Te Boaz hichnishorei loktel ta Belen, tal yil te cebada il, las patbe yotanik te abatetik yune, akas hoinesh te kahvaltike, shitas patbeyel yotanik, las hakik, akayak bat bendición te kahvaltike, shiik tas pisilik. Te Boaz las hokobei te mayordomo yun te ateletike, bay taleme ansto shi, las hak te mayordomo, Moab ans te loktel ta Moab sok te Noemi. La yalbon vokol te yakukak bei stam bael taba yash ay hilel te cebadae, hichun sab hachta atel, mayuk bais te kanes bahshutuk shi. Hichun te Boaz la yalbei te Rut, ans, ay abais tohol, mamek eheluk yash ba a tam cebada ta yank inal, hamesha huin te criada etikune. Hoiname bael te bayash ba ta atel yabil te set cebada etike, la kalveyish hilel mandal te viniketik te mayuk mach ayayuts inate, te kalal yawai takintiil, banme, ucha ta yabil hatel slok esehik te abatetike, shi. Te Rut las quejans ba, las tinans ba koel kalal talum, la yalbei te Boaz. Bitil ay a te ya tohlinon tak ustayel, sok te bayal yutzil abotan ta tohol te bitil yan lumone, shi. Te Boaz las hak, yun kayos tohol te spisil te bitil ay abotan sok te avalib meel, te haye balish kals lahel bael te amamlale. Melel mayus koblal ta abotan la vikitay hilel te aldumal, sok te me atat, te bitil talata kushinel ta bay ayotik, te mayuk bay aviloh ta nelale. Dios meyas tohat, te kahvaltik Dios yun Israel te tala le koltayel yune, yamesh kustayat, yames kanantayat, yames mahtantesat yun spisil te bitik tubila pasohtele, shi. Las hak te Rut, tatik, bayal yutzila botan ta tohol, yashmukub kinal yaka yun te akope. La malnash yakay te akope, manchuk me ma abatukon abuun, shi. Kalal ochik ta veel, te Boaz la yiktel te Rut hich la yalbei. La lito, veah te bukwa, mula ta vinagre, shi. Te Rut las nakansbas hoin ta veel te ateletike, te Boaz la yakbei trigo te chilbil ta samet, te Rut ve talek hatok alal noshut, aito hil sobra il yuun. Kalal bachantas tamel cebada, te bay hilemik shane, te Boaz las pasta mandal te abatetik yune. Akbeyas tam tabay tomatik hilela unik te cebada, mamesha komik. Sok chayay kwel te buk, te atomuhikish ta akabike, hameyas tam bael, mamesha eslaltesik, shi. Te Rut las sopshanta lek cebada, hatok alal maltek ale. Las mahtate, te haye bloque, Hashem te bukta tab kilo. Sut bael talum, shkucho bael te cebada, koyak beyil te yalib mele, tapatila yak beyil te sobra velil te hilyune. Las hokobei te Noemi, banti ate hat nash, banti la ta bayal cebada, ukolme la yal te mach a las koltayat tele shiyuun.
Te Ruth la yalbeyay te yalib meel te macha las hoin ta atele. Te vinik atehon ta sventa bos bil shi. Te Noemi las hak. Te kahvaltik ak ayak bey bendición tas tohol. Melel te kahvaltik las kushtayotikishe. Hishnish biti las pasbon sok te animaitik kuntike. Te vinike ha kermano tiknish a. Aimeta sventa te yaskoltayotike shi. Te Ruth la yal. La yalbon te teinish yashbon tas tsobel a te cebada. Hatolak alal yashu taluk esel tas pisil shi. Hichun te Noemi las hak beiskop te yalib. Lek aya kai yameshush ba hoin ta atel te criada etikyune. Mamesh ba ta yankinal hichme mayuk mach aya yutzinat shi. Te Ruth ochan tas tsobel cebada bas hoin te abatetik yun te bos. Hato chikan lah talok el te cebada soknish te trigo. Haugmeto soines bata nainel sok te yalib me ele. Ruth capítulo 3. Shkushul yotan boos. Te Noemi la yalbei te Ruth. Kancil al. Mabal hauk lek te yah lebat mach ayashnup inat sok. Suentayun lekme yashkoat a. Yakalbat te boos. Te stumbal te animaitik kuntik. Te la hoinbei ta atel te criada etik yune. Yashbat yotik ta akbal ta bais wuyohibal spat cebada. Yash bayikuy. Hichun yame apaste bila yakalbate. Poka aba atina perfume. Sok lapa bael ta bay mero lek te akwa pake. Yamesh ba teya. Haugmeto. Mamesh awakila te bos. Te kalal mato shlahyotan ta vel uchel a. Ila me abil ta lek ta bayash ba ta vayele. Ban me teya. Hol beya te yakane. Mehtan aba teya. Yame yalbata waite bila ya pase shi. Las hak te Rute. Yah pas pisil te bitik ya balbone shi. Hichun te Rut bah tabay te suyo hibal spat cebada. Hichnish las pas pisil te bitil paso tamandal yun te yalib me ele. Te bos ve ucha. La yak ta ilel te bina shotane. Patil bah tabayel. Tei bah tabay busahtik tes bak cebada. Kalal vayatikish talek a, kunkunash och bael te Rut, las holbei te yakane, las mehtzans batei a. Vixita olil akubal te boos, chamnash la yai te aitul ants metzel ta yakan. Mach at a, shi te boos, las hak te Rute, hoon ruton, te ababatone. Te bitil haat zumbalat te animah mamlale, aimeta venta te ya venta inone, yakante yakuk binotik shi. La yal te boos. Yame yakbat bendición te kahvaltike. Ta orato, la bakta ilel te juna botantel tas tohol te anima mamlale. Melel mahauk la le te kerem te kulehe. Sok ni hauk te me bae. Lek aihiche, mame shiva botan. Specilias na te lumal te tuhbil te awatele. Hauk meto, manchuk mes umbalon te anima mamlale. Aitoshan yan te macha mero huns me stat soke. Lek ay, kashuk akubal awun lito. Yash bah chahban sok pahel te bila kalbate. Te me yaskan suente nate ak amespas. Yan te me maskans pase. Hon me yakaltas tol kahvaltik te yah pase. Hichun wayan me hiche. Malia sakub shi. Hichuay te Rut tabay yakan bos. Buen iktok inal a hach. Teptonash yashchignah a te kinale. Yun la yal te bos. Mame mach ayasnas tohol te shtaluk te anse shi. Te bos la yalbei. Lok esa te atzotze. Tulan shatzak shi. Hichun te Rut tulan las tzak te stotze. Te bos las pisbeik ashem ta chavinik kilo cebada. Las likbei mueltas nehkel. Bah talum te anse. Kalalk o te Rut tabay te yalib meele. Hohkobot yun ta ora. Kancil al. Bitil bah te ayehe. Shi te Noemi. Te Rut las cholbeya spisil te bilayal sok te boos. Hich layal. La yakbon spisil in cebada to. Yun la yalbon. Mame hichuk nashia suhtat bael tas tohol te awalib meele la yuton shi. Hichun te Noemi la yal. Away bitil ay.
Yah malika itik bitil yashkot, melel te vinike, maskanantay te aye hato te mechahpahyune, shi. Ruth capítulo 4. Nuhbin Boaz sok Ruth. Te Boaz basnahkansbata yochibal lum, yun te yastos baika te viniketike. Hichurael kashtel te stzumbal te animas mamlal Noemi, te la yalbeis koblal Boaz. Albot yun te Boaz. Ay awais tohol, li shtalato, la, naklan, la yut. Hichtals nahkansba. Te Boaz la yiktel la juntul mamaletik yun te lume, la yalbei te yas nahkansbaike. Kalalas nahkansba. Te Boaz la yalbei te vinike. Te Noemi, te suhtishtel ta Moab, yaskan shchon te skinal te las 20 sok te anima kermanotik Elimelek. Yahkan kakbata nas tohol, te meyakana mane, yame a pastas tohol intestiguetikto, sok te mamaletik yun te lumaltike, melelmero hun a me atat sok te anima Elimelek, hichuun hat aita ventas manel te skinale. Yante me mashu awune, albonta hamal, yun hon me yashkotishta ventas manel abi, shi. Te yermano las hak, yahman bey, shi. Hichun te Boaz la yalbei shan talek te bitil ais koblale. Te me yaman bey skinal Noemi, yame avik te Ruth te me baans talem ta Moab, suenta yun hich mash ais umbal te animas mamlale, shi. Kalala yes tohol te yermanoe, las hak. Te me hich yaskan, mashu kun sumanel hiche. Te me ayuk bitil ya yak bon hokol ta patil sok te biluke. Hichun te me yak ana man te haate, pásame, yak ases bata venta, shi. Taname hich ay te costumbre yun te israeletik, te bi ora ya yikitais derecho te mach ascoplal ya ginamin, te me baans yun te yermano, o te bi ora ya chonel o manel kinale, te mach ya yikitais derecho yas lok es shanab, so que yak beitas kap te yane. Hichun te vinik las lok es shanab, sok la yak beitas kap Boaz, hich la yalbei, man beya te haate, shi. Te Boaz la yalbei te mamaletik sok spisil te machatik tei ayik a. Ta pisilik, haeshmet testigo ishkuun te yahmanbei Noemi te skinal hilel, sok te Elimelek, Kelion sok malon. Sok haesh testigo ishkuun te yaki kinamin te Ruth, te me baans talem ta Moab, hich mash ais bil ta kinal te animas mamlal te malons bile. Mash ais bil tas tohol te slumale, sok maik bi ora yash ay ta otanil yuun, haesh met testigo ishkuun, shi. Te mamaletik sok spisil te machatik te ayik a, las hakik, melel nish a, hootik testigo tikabuun, te ans te yash ochta na, hichukmek otuk yun kahaltik te bitil Raquel sok Lea, te haik tzumbalinehtik pisiltik hootik te Israelotike. Ayuk me abib ta Efrata, mukuk me akoplal ta Belén. Te kahaltik ak ayakbat bayal a nishnab sok te anse, tsoboluk me yashkoat sok te anishnabe. Hichbitil kot te Fares, te yals nichan te Judá, sok Tamar shik. Hichnupin Boaz sok Ruth, la yik bael tasna, te kahaltik la yakbei bendición, te yash ayin chin alal yunik. Te ansetik la yalbeyik te Noemi. Bina shutzil te kahaltik, te melel akbotish yal te avalib, hameyas kanantayat, ayuk bitil muk yashkot ta Israel. Hameyas muk tesbat abotan, sok hameyas maklinat te kalal me elatishe. Melel ha yal te avalib te bina shotan awune, te hichkoem yutzilal ta tohol te bitil ayuk bayal avalatake shiik. Te Noemi la yik te chin alale, las pet sok las 20 taschihtesel. Kalala yil te spat shuke hich la yalik. Ayinish alal yuun te Noemi shiik. Las lebiyiksbil, obed kot yunik. Tapatil ha stat te Isaí, sok ha smam te David. Tzumbal tel David. Te tzumbal koel te Fares, ha te Esron, Ram, Aminadab, Naason, Salmón, Boaz, ha te stat Obed, te ha stat Isaí, te ha stat David.